Hawa. Mina ngikhomi. Awubatiba laba, awubazi labantu laba. Wala wheelchair. Udlala umthana kanjani uba nomsusayo le ngoba hamba nge-wheelchair. Asazi abangani bakhe bamlanda lamahola nje uyahamba. Gogo. Udlala umthana ngemali yakho. Wena uyeke ugogo at the time anuka the time ubongawuza ukuthi ugogo akekho shapha kwenze mina nosisithandeka lo umakhe wena ongibhalele simncede usisithande kusitshelile nogogo usitshelile ukuthi nimeka anoma azichamele ungabe nandaba uthini ugogo wakho ufuna imali yakhe makumiyeka nika umchamo ungcolile kuri nitu baba batulu bahawu bayetha inguthomo abanye ndelichu Hawa ngobani sukelani kwehembele kukani mikembe liba nenami le isahamba gogo bengangize clinic le manje why ineyipont le moto le gogo bayibise clinic le moto le yeah mali yami ndende yabona yona ishaba kuyona oh nexa uthi re tšhelete ya mndende iyona ishaba wena uyendla bana ubayetse mona aqedile gogo ntshweditse last time gogo ke walalo ngadlaba la mohlatswetsa nkgono yeah ngisusa pampers Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks always tuning in, without forgetting to share our videos more, let's subscribe, let's singing. I care about looking at the show, let's go on Instagram, let's TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby motomul, so go and follow it. So today guys, into why kimona kabakalori ki ngolle tsuki Ostandi, ma Ostandi with agas khonu hladi camera. Ostandi ntshwedi tsaka tsa king Lady Blue ki go potlo thusa ngkhonwa next door asi motho o shapo ene ditloholo tsa di am abuser so itse ke fitla fela rile ratla before itse ke fitla ka thola go fela ngkhonu ke motho itsamelang ka wheelchair ebe ke go utlwa re ke re ka yona ke motho sa ke ngkhonu ke tlotla ke tlo o thusa hantle o banane ke tla mona ke tlile ke sa tsama di camera but today ke fitlile ska o standa la re ngoletsa ka slide camera ke batla o tlo thusa ngkhonu le situation hae ya go tlung kopa le emeng hanyane heno ke join ngkhonu mona ku utlwa ngkhonu reng ikolo yes le matsa thank you motho moholo le kae mikona mono moholo motho molo ngitswela ko o jwetse di viewers tsa Street Channel wena hantlantle bothata ke eng botokolo ba mina ba ntlo okay koloi okay mono mogolo ya ke go pa o jwetse di viewers tsa Street Channel vatukulu va mina va nhlupha ni fambisa leswi hi wheelchair na milenge ya panda ku hava lexi ni fanelaka ni xi endla ni ta rhumela n'wana a ta ni teka ni fambisanisa xibedhlele ni ya lunghisiwa milenge okay so maoto ke maoto a sa sebetseng hantle a bohloko ka mo o hlopha ke ditloholo tsa gago di endla ene most of the time ba o etsa eng a va lavi ni va rhuma ha ba batlo ba rome motho molo yes le eng ape a loko ni kombela mi ni nyika mati a va lavi ni va rhuma ni va nikela mati so motho molo ska ha ga ba batlo gore o ba rome bo metsi o ba rome wena o thuswa ke mang e mane o go thusa ngo wena o eme ko wheelchair o hlape ke mang o hlapisang ke bang o yelang sho o ja eng ni rhuma makhelwane o roma makhelwane o sithandi yena go ngoletseng so khatha wena ya grant ekwe imani o tshwarang khatha ya grant ya le tšhelete ya hore wena ha o tsamaya ni famba na yena ku loko ni famba na vatukulu va ta ni tekela so wena motho molo ha o famba le batukulu ba wena ba o nkela tšhelete hao a ni swi lavi ku famba na vona ni va thembi ha o ba tshepe so wena o tsamaya le mang o sithandi ke yena o thusang so bomana ba batukulu ba wena ba ko kae a va kona ba kae a ba kona ba kwe ba hisile o ba hlokafetsa ke right okay so he motho molo ntho ke batlang o etsa today gore go thuse ke gone o bua le bana ba ke bona go bothata ba bona ke eng so wena today o laba gore rona go thuse ka motho molo na ku kumbexana mi pfuna ku swo tala a ni na xebi xa ku hlamba a ni na nchumu no va munhu sweswi nga tetani ku na mali ya mina leyi ni hola ku va yiva so motho molo nna ntho ke batlang go tseba o hlapiswa ke mang wena yena sesilo so if sesithandi ha kona imani o thusang doka vuya o ta vuya nihlambisa na le dijo o thuswa ke mang yena
ke ene o thusang le mo dijong so motho mo ntho e bimaholo ne ke kopa re tsamaye re kene jarateng ya hao ska ne ke tlile last time ka bona ma ke sa tsebe ka thola ditlolo di sio ke kopa re kene ke lo kgona ho bua le bana di ko kae ba ko kae batokolo ba wena ba kwarele o ba teng bana ba wena mani ba ko kae nkgone ba ko kae a ba kona ba hloka fetse le bona bana ba hao bona batukulu ona di ditloholo fela okay motho molo ke kopa re keneng here lo shebang guys ntho ke yetsang no ke kopa o kena le motho molo ka mo bana la utlwa re taba e bohlokwa ka kang ska ha hlopha ke ditloholo di sa mohlapisi di sa mofidijo le re la ba roma metsa ba batle next o qetela phela ka o stand next door bana o stand ntwe di tsentse ngata a re ke sono ka mme o nenneng le hana le chelete ditloholo tse ding ka chelete ya tholo nenneng hana next tshwantse a je ko yena so ke kopang le keneng le nna no ke keneng ko hang khono mona ke bona re ditloholo tse hantlantle di tshwere ke eng because of nna batho ha ba kula ke rata gore ke ba thuse mohlomong ba kula ha re tsebe re ke keneng no khono re bone kuchi ko ba re tsamaye please eish mami a ke sorry motho molwane wa itse bana ba bangata nkgono ba hloka bo nkgono ha kakang ene bo nkgono le di blessing maphelong a rona ne jwale ke a makala ha ditloholo di utshwara so like buta eish ba qadile neng motho molo behavior e ya bona o tlo khona okay thank you Gucci thank you buthatha ke mo a ona dintja ke okay a di ko bona nna ke bula ke itore ke tsang excuse me oh yeah excuse me why is that a ona ka tsukuti a re zameso kuchi re bona mama o tlo kena jwa yeah oh kuchi to khona o kena yeah o to khona o kena Thank you. So, when I come up with because of the bona di room. So, the room ya manila, lana ko sama man. Batukul. So, limo sama man. Mo sama ma. ni nagla Batukul ba wena ba sama ko? Monku. Koko. Sen ti camera leti ke kokwani Kunjani sesi? mfokeni mjani Ngikona na mina. Mina igama la mina imina Lady Blue ani. Ya kitabua ka Sotho hapa ni. Mina Lady Kamera gogo. Kibuma kwa Street Channel. So ngilaba kubula na wena. Ya iwe na mtukulu wa Ken. Ya so ngilaba kubula na wena imani lo. Amakamera wa. Ya ngilaba kubula na wena please come my sis. My brother camera thank you nyapi ngeka mangu Lady Blue phuma kwa Street Channel mina yani tabe ngithi ngiyakutshela mputo omdala njengoba uphuma ka Street Channel kanje uniyamazi mama yini yena ugogo wena sama mniti gogo wena igogo wena loyi yeah serious why even nae ke batla o tseba ne ke batla ba sure ke khona lona e go re hlamala ti camera leti one van e go re ba di tshama na bona wait amukutswela ko ba nkitlile ka camera ya la ba kutswela ko ba ile di Blue atlele di camera today so libito la wena imani angilabe kukubuta angilabe kukubita ka sise something imani libito la mina ntshobela Ntobelo yeah wena vuta on Ntobelo le Steven thank you okay my brother ko palifele mako Ntobelo le Steven kikile mona ngencela ko angithi ugogo khala ngokuthi imaqala ethi nginibuze ngimphatha kanjani ugogo Sharp. Sikuphatha kahle manje. Sharp. Yeah. Yini manje ithi sharp nimenzani nimtreata kanjani ngifuna ukuzwa ngawe Yabahlantsela. Yabahlantsela ngkhona. Yeah.
ngisusa pampers Okay, I'm so sorry. Yena Oh, ngihlayisa I'm so sorry guys. Askis. Yeah. Laba ko batho ba utlwa kaofela le re la mo hlapisa. Yeah. Peeling itse ke fitla. Last time ke fihlile ne. O sna di camera. Nkgono nasa ngishapa. Antjwetsa a ga so hlapa. Gogo, last time the time ke tlo bona bo no ngashapa. So my gogo ba motshela abantu ukuthi thina mitu batlolo ba hao ba etsa eng motho mo. abana ntle ditšhomo Hawa kokwana sukelani ku hembela kuzani mi nga hembeli vanhu na mi hlantsela udlala So manje njengoba ugogo sesitrateni anizihluphi ukuthi ugogo wena ukuphi. Uhamba nge-wheelchair nisenazibuza ukuthi ugogo ukuphi. naye moti moshekile kuthi ngimtshela ukuthi angizame ngemali ngizokwazi ukumnceda Akuzame wena wenzani ngempilo yakho mawufuna ukuthi ugogo kube wenzeka. Wenzani ngempilo yakho? No tell me. Mawufuna ukuthi ugogo akuzame ngemali imali yakhe ye-grant. Athenga ukudla ningamgezisi futhi ningamhloniphi. Nize futhi wena. ngihambisa abantwana Ngicela le moto le moshekile. Kikuposhe bakoloyi ebathungu kukuba leshebe. Jehova. Koloi ena lingithulo ngodi black label ithetha udidinto. Kukuba Mr. Cameraman. Kukuba koloi eka maha. akanginiki imali Koloi eya diponti kisithi kiba. ugogo akanginiki imali Le moto le diponti. le moto le benefita sonke Sesi, le moto le na yaman. Tikolo yaman. Ya puti wa ya bot. So why puti wa na alaba ko gogo wa lona amufe chelete yena se. Ugogo bengabenefit Chelete. Animkezisi magani futhi le moto. mali ya grant ayindli swilo hinkwaswo yi xava swakudya yi xava ti-pampers a yi ndli hinkwaswo that is why yi lava ku ri yi kota ku fambisa vana yi va ya xikolweni yi kota ku ri le moto le Nemali ka gogo. last month a ni ri ya Mina ngilaba ku butisha wena ku ri ka chelete ya nkgono. Asithusa wena ka chelete hayi. Yeah. Wena wendla yini empilweni yakho ko buphilo ba wathi. Ngeke wena wenza ngwasebenza. antirha So why ulaba ku gogo asebenzise chelete ni ayise koleli famisi ya kokwana ni ya tirha vona va sala va ri one mi fanekele ni va swekela ni va hlantswela ni va cinca pampers uke walala ungadlanga tela ni nga dyangi va teka na mali ya mina vonani ku ri ni mbele yini Hawu mara ni mabili. yinto hamutshela abantu le Lakula mara la ipona. namakhamera La ipona lakula. Wena uyendla bana ubayetse mona aqedile gogo njweditse last time. so vana ni fanekele ni va endli mhaka ku ri ni na kokwani Wasebenza na. a ni tirhi So le mali ya grant leyi yasinceda la endlini, na iyamnceda. I think kuze wena ngebhuti ngoba ubhuti omdala maka ngiyabona ukuthi uyagula engqondweni. Ngizoxolisa ukuthi ngithi Uyagula, sis. Mara awugula. Mina ngikubona ugula. Yazi why ngithi uyagula. Le moto ibosho bani? ngisho yini Ngani? ayikho imali yokuyilungisa Ngithi uyimoshe ngani le moto na? Njengoba ufuna ukuthi ugogo. imoshekile Ngitshela ukuthi le moto le uyimoshe ngani? bengiyidrive manje yathula sisi ufuna Ayikho ngithini amabhiya afunani? Amabhodlela Ufuna wamabhiya ngithini? nani afunani? Ufuna ngithini? Ngifuna ukuthi ungitshele iqiniso ukuthi la mabhodlela wamabhiya afunani. Niyabona ukuthi nigwajisa ugogo nina nithunisi. hawa a yi va gwajisi Limenza yini? a ni ri vona va fanele phela hina hi ku a hi na mali Fakela amehlo abantu a hi na mali hina hi vona va fanekeleke at least hi phechapechanyana na swin'wanyana kun'wana kwalaya kwalayani So why lefa chelete aya lefa chelete ali hana le hi chelete. ta hlayisa hi mani a hi na vatswari hi sale na vona kokwani So wena imali otekanga imali ya wena ya grant vaxavi nchumu ya vana va ni grant. xavanyana swakudyanyana kwalayani ku dyiwa mali ya grant ya vana a yi talangi So imali yakho yomndeni a ni ri ya phechapecha ku ri hi xavanyana na ti-pampers ta Gogo kokwani imendla yini imali ya grant? u famba hi yona hi movha a ya kolomo na vanhwanyana va ku loko va vuya va nwile vanhwanyana va kona mara kokwana hi swona Wena o tsamaya le banyana dichomisa hao le dibatho kaofela. mara gogo bekazi ukuthi le moto le isahamba gogo bengangiyise ekliniki le moto Why ine iponchi le moto le? Gogo bayukise clinic le moto le. Moshekile. Angisakwazi nokuhambisa nabantwana esikoleni manje Okay, thingibuze something. Yeah, my sis, wena futhi ungwanyana. yeah Last time ke tlile ma o nkarabe ka question eo. Nkgono ha o nang gampe. Gogo yi wena ngitshodile ko ngkhale mogoto o sopola no bu. Batho ba baholo ha ke bua so a ke tsaisi ka nkgono ke tseng ke batla ke tletse di nnete mo ke batla o sa tseng. O sopola that time o sthandela tlo yetsa. Wena o yeke o gogo at the time anuka.
anuka that time ubongawuza ukuthi ugogo akekho sharp kweze mina nosisithandeka no umakhe wena ongibhalele simncede usisithande kusitshelile nogogo usitshelile ukuthi nimeka anoma azikhamele ungabe nandaba uthini ugogo wakho ufuna imali yakhe makumiyeka nika umchapha nkarhi wun'wanyani loko ni ku ri va ta hlamba a va pfumeli mi ta kuma se va huma na switarata le loko ni ku ri tana ni ta mi hlambisi a va pfumeli so mina ni fanekele ni layi mi nga va tlakuli why wena uthumela ugogo yesitrateng ngaso hlapa va ri va bela hi wa moya usamhlapisa useng hathu wa wena immediately mi ni ta ndla yini loko munhu a nga swi pfumeli ke manga so udumeleni hi vona kokwana va pfumeli ha dumele ukomhlapisa gogo awulabi ku ri mbatukulu ba wena ba uhlaphisa kokwani vulavula ntiyiso kokwani vulavula ntiyiso no kombela mati a va ni nyiki ni za ni kasa hi matsolo ni ya ka mati ni vuya ni kasa hi matsolo ukhuna lona abe akhase ugogo aze akhase ayozikhela amanzi bukhona ngapha ufuna ukudla imali yakhe uyasebenzela wena uyazisebenzela na uyenzani ngempilo yakho ngihambisa abantwana imoto imoshekile ubahambisa ngani ngithimela nginike imali ngizokwazi ukulungisa maka wena uyagula yazi and ungithilela ukuthi awuyiboni into wrong ngogogo wakho awuyiboni into wrong ngogogo wakho hayi bona mara kokwana ni ri ma swi vona ku ri a va kahle kokwani phela a va kahle so hi nge va fosteli nkarhi wun'wanyani ku na ku ri va ala va oma so hina ku hava lexi hi nga ta endla xona phela kokwana a va kahle la mihleketweni va nga yichikelele okay so nna ke batla go botsang something ani wena mayisisi nobhuti niyakhona ukuhlala nogogo okuyanihlula na Buangnete litsho ngwe awuhlulwa yini okay akahluli last time why nihlangane naye angakogeza angakwenzi uye ngafuna ukugeza mama and then ayinge so uyanihlula because of ugogo makatheka uye ngafuna ukugeza usisi makathi uyamgeza anishlabi mina anislabi hlaba so kushuthi ugogo makathi akafuna ukugeza 5 years yonke ngamiyeka no aneri ku na nkarhi wun'wanyani va ngihlendla yini hi ta boheka ku va fostela nkarhi wun'wanyani ho va fostela hina hi swi vona ku ri munhu loyiwani a nga swi lavi ku hlamba ne hi dlina hi n'wi teka hi nkani hi chela mati hi ku ri namuntlha ka hlambiwa hi pfala na rivanti hi khiya rivanti leriya hi kona va nga ta hlamba so ke a ibutlwa eo why ha batla mati le samofi le motlolela a gogobe ka matolo a hae ha batla metsi a le mofi le yokuthi uyalamba kokwana walamba wena walamba so imali ya wena yija inkweko sidla yonke nidla yonke ngoba wena uwes utshela mina manje ukuthi ugogo akakuphe imali yemoto uhamba nama-girlfriend wakho ngemoto umuntu wakho uhamba nama-girlfriend ngemoto bese nifuna ukudla imali kagogo nini niyenzani empilweni ku ri movha loyi u famba na vanhwanyani kumbe vona va 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 tshamela kumbe vo ti vulavulela vona so wena u lava ku byela ku gogo u kuwa mali vo ti vulavulela gogo u kuwa mali kona yi entletseng dipontshe yi sentswe ke kona yi entletseng dipontshe ya vonakala ku nosa yi lo tlhaviwa movha lowa wu lo tlhaviwa ela movha swo ba yi tlhaviwa loko yi karhi yi famba batho maka mayisisi lona le maka hawa i ntiyiso asintiso next liyanshasha yona ntiso next mo ene labuelana ende labuelana hawa n'wina kokwana ya mirongo kokwana arongo next vitanele na tikhamera n'wina mi swi kota ku tshama na hina laha hansi lawani mi heta mi yi byela ku ri swi swa kokwana a tshame na wena hansi njhani wena u nga lavi u n'wi tlisetse le metsi a wu lavi no hi mina ni n'wi swekela uhlaze kula ma-girlfriend lawa yenza ukuthi uwoshe le moto nakusala nyithi imali kagogo hina hi mi swekelaku lawani hi mi hlantswela lawani udla imali yakhe mina ni mi hlantswelaku lawani ikhathi lakhe libanjwa bani ungena kuphi ekhathini likagogo wena ufunani ngekhathi hawa kokwani hawa mirongo aminzi swona kokwani aminzi swona hawa bateka khathi la wena va famba na rona lona a becha di-girlfriend za hae sweswo uta na vona wena ubecha ma-girlfriend hi xava swakudya lani kokwani swakudya leswi mi dyaku lawani swi xaviwa hi yini swakudya leswi nga mali ya dyaku mali ya mina gogo akusuwele oba ungitshela last week ukuthi imali yakho yidlisa emchineni gogo udlala umthana kanjani uba nomsusayo le ngoba uhamba nge-wheelchair asazi abangani bakhe bamlanda la makahola nje uyahamba gogo udlala umchina ngemali yakho anotimotivo hawa kokwani vulavula ntiyiso so lona
gogo wena awutivi ku dlala mchina vulavula ntiyiso kokwani minkarhi yo tala loko mi huma lawani mi ku ri mi bela hi moya hina hi va hi nga mi voni va mi vona va maseve wa n'wina Risha u ta na lo Risha u ta na lo se mina ni fanekele ni nga tshami na vavanuna kokwani so mina ni ta swi kota ku ri ni famba ni mi siya kwalawani okay motho o molo re tseng so because ke a bona motho o molo ga mitokolo ya wena ene futhi makoko nala malanga lawo ngathi unokusimena umchayela ngoba sodlalelwa na la igate abogogo bama la igate ugogo sekunokusimena umchayela bamlanda makahola bamlanda ene va swi tiva ku ri va hola sazothi thina sidle mali ene va swi tiva ku ri va hola rini okay a re tseng so because ngiyabona ukuthi indaba yenu nogogo inzima ne ugogo ngizomthatha siya naye home bese thina sina sosala no maka uyabona ukuthi wena uyagula Thina umtshela ukuthi la umkezisi wena kahle kahle ufuna imali yegogo ubatla sosala tshela no batasebenzi la emotini isababa kuyona uyendla yini wena kampilo yawo xava swakudya ni urekisa disho mina mina ni xavisi swakudya yeah mali ya mdende ya vona hi yona hi xavaku yona oh nexa uthi uri tšhelete ya mndende yona hi xavaku yona swakudya o feditse sekolo a ni heta ke tla o batlela mosebetsi o tlo kgona ho isebeletsa o tlo kgona ho bona gore ntho ngwe lengwe wa isebeletsa shapo ya mina into engicela yona ukuthi ningamthathini ugogo yabona wena buti ngizokuphindela ngathi uyangulela la mina ngazi ukuthi into eyikhulumayo ugogo ngizomthatha ngimise home sisi ngihamba naye gogo home ngimele nina nizifundise hard work ningamthathini ugogo ngiyanicela ngicela ungasiphoqa ngiyamcela gogo ngicela gogo ya guys bana ditlolo se tsa nkgono se di batla o sa tšhelete nkgono ngafambi kokwani ngafambisi akafambi wa na wena o lava kudla mali ya yena ya grant mina mina as long kota ku ni lavela ntirho ufambi yakwini wabativa vanhu lavo yabazi lavanhu lavo awubazi nokuthi bakuyisaphi wo my brother a ke tlo bua le wena ke tla o bitsetsa maponesa wa fenda ke tla o bitsetsa maponesa wa rinta ka di-camera nojwetsa ka maponisa o hloleha ho mohlapisa o hloleha ho moshefa o hloleha le ha o kopa metsi o kgalle metsi today o batla go wena o mothibo ba ke a tswa o tsamaya le tšhelete ayikho le nto ayikhulumayo lo muntu akekho right lana gogo wa nina ore ke mang ka mo akekho right lana ngicela ungasipora ngafamba mina my sis kokwani mi nga fambi mi ya kuhluphekeni leve misa awuyabazi labantu gogo le mi ya kuhluphekeni leni mi ya kuhluphekeni my sis utla ke tla o bitsetsa maponesa ba station ke tla o bitsetsa maponesa station Ubiza amaphoyisa namakhamera amaphoyisa hayibo amakamera amaphoyisa hayibo gogo ayifana my brother uskamphaphela gogo awumazi lo sisi awubazi labantu gogo angiboni yiva ke go botlolle wheelchair ene o hloleha mo mohlapisa ne a se shapa skampoga please o tshwarisa mai o tlo lematsa nkgono ene wa ntsha lemala ke tlo o tshwarisa o ja le tšhelete ae tsibela kae wena skamphaphela tsibela kae ngangibani mfethu ke go botlolle wheelchair e man awa go skantin guys if o so batla ke mothibe so skampo tlolla wheelchair awa ungafumi wena bateka gogo le batla tšhelete ae mo abuse awa simaphuza kanjani sisi bowungekho wazelapho wena tlolla wheelchair angithi tlolla wheelchair akekho right lo muntu lona tlolla wheelchair tlolla wheelchair ke tloza le khona le skantina lo tlolla wheelchair stop tlolla wheelchair angilabe kulwa na wena ne skantina mina n'wina mara awa kokwana va helo yo uyehlupheka la uyakhona iska wis uyehlupheka la uyakhona awa kuthi bona ke tsole kata ngantini sisi uyehlupheka la uyakhona awa no babelane ungangabi fambe yakwini awa mina ngikhomi awubatiba awubazi labantu bazi labangekudle la uyakhona mapolisa lini camera mina ngikhomi santwara
kokwani mafamba mi nga fambi hawa ungangibambi wena hawa amimtivi munhu loyiwani akekho right lo muntu la ekhaya ayikho lento ayikhulumayo akithi yakutshela ayikho lento ayikhulumayo because if amaphoyisa ma bazobona leli khona bazoba against me and bazongibopha ngikhathele asenzeni kanje angithi ayikho into kagogo ayikhulumayo ngizobuya kini ngizobhala anything down and ugogo namanga bese siyabuya ngicela nihambeni ngizobuya tsalani kamsika kokwani ukwana uyindawo kuthi awusivele futhi ngibambele wheelchair ugogo uzabayenza wena kuthi wakhona bushiyana nawe ungangibambi ufuna ukumbonisa ngithile moto ke batla le bontsha lona mohlomong ga le sekale mkoa wena ungangibambi yeka le wheelchair okusala le moto yami uthi awusuthi loyo ufuna ukukubonisa ukuthi abangibizi lady mahhala ngiyamthatha vele hamba endlini sisi ungasibhori wena yazi ungasiphopheli yazi ngangikhomi hawa nawe uzohlupheka hlala ngaleyo moto leyo uyofuna umsebenzi uye kukudla imali kagogo hamba nina nidla imali kagogo sesanabe kubulabula nawena famba nakunamyangeni musisafana amali amkhegula wasikwembu ngiyamutata mukulu walona lona hayi muhlokomele fuck off mitangibuyisa loya munhu aloyo waleno loya n'wi tekeni hayi a nga vuyi la a yi tleli na vusiku hi mhaka yena hi dya swilo ehenhla ka my brother utankatimelo utasaliwa kikoti hayi ya vafana buta ukena kuthi ende kwane mi nge lang nabe kubulabula na wena mi nga ni khomi wena uhlokomela igogo wa hawu angilabi kubulabula na wena wena awuna di morals awuna di morals wena ujamali yakho right bawudla imali yakhe right si street journal uzobuya futhi is all right hambani bheka abantu banibheke kanjani aniswabi nini Dina laba yazi fuck off guys kigcina ke ba phusha ba ose ha o fitla bathong ba tellang bonkgono ba bona ke ba aggressive too much o ska tlo ntsetsa motho o hodisitseng e le mme wa mmao e le nkgono a thousa a nyolosa le wena a ya tlasa ya odimo e re ha sa tsofetse o hloleha le mogalla metsi a never o hloleha le o khalla nkgono ha o metsi motho o hodisitseng motho gala thousa le wena le bona batswadi ba bona ke ba ba hlokafetse mara ha ba ba tlogellang khonometsi ba mo hlapisa la sam ke fihlileng khono sa nkgeshabo se bo tlo ntsetsa go wena lady blue homonke guys mo ha o tellang khono ke ba aggressive too much ntse ke le so ke le lady blue ha tshwantse go pushetsa go pushetsa ha tshwantse mpula ke tlo mpolaela but when it comes go bang khono ke batle next bang khono ba fetho bang khono ba thousa ba nyolosa le gona batho ba bang khono ke mbogoto ba tshwere thiba bo ba tsa ke ke la rata ka ofela ka isla sile next episode ba ntenne ba nkgono ga monke re misa ko home yes baby askise